Election of Harman Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma dongkamukam rong sopialong kiwang. Pang tek thia tum Rustom Tiso arong asarapan apranarmu tikang de. Dila Youth Club along ta APHL sipen vote kirega me mate election campaign kipadopon. Garbelong life Adap Abirta long penilisami beauty baby non Adap Abirta ton pen arjuponitha. BJP asong pen nona dihu MP kiligalong kache toydun Amar Singh Tisophan ki ong donga vote pen ki pahai dun je phan pura donga mukam rong sopi waisong ki pathua klamalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma tame vote kerega mai pialong nang kache tongdun. MP election of Harman BJP asong tumpen labangso election campaign me pi kepedopon along Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma nangkachi tongduna melong Karbinglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Long Hangpen Danglo EM MAC lapen Pregjam Board Chairman atum tame Mesen pen chetongdun si RD dojot pen mei dopon lo. BJP asong pen MP kilikalong kache toydun Amar Singh Tisophan labangso election campaign me pialong suri amuluk kache tongdun si Radathengno Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma pen kithan ponke non Assam malaskim pen kedeng ponatovar silam pon bomlo lapen suri pho vorengang hoy pipon po ration card arunodoy hai huita long thai po anchot kali Pregjam kaching thora sai mota claim pon bom po bonta Amar Singh Tisoke ong dunga vote pahai dun vek nang popusi melong ninje pon. La kadoko VMP jut erapi Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma phirangke tumalong pen kache patheng no ponahut kupipi asonsi Karbinglong araphan kache chakti kangma nonilitum arjupon sinang. দুটা বাজিছে 4টা বজাত গৈ শিলচৰ উপস্থিত হ'ব লাগিব 4:30 5টা বজাৰ পৰা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়াৰ শিলচৰত ৰোড শ্ব' আছে আৰু ৰোড শ্ব'ত মই ভাগ ল'ম মাইকটো বন্ধ মাইকটো আৰু আজি আমাৰ তিনিখন মিটিং হ'ল বোকাজানত এখন মিটিং হ'ল এখন মিটিং হাওৰা ঘাটত হ'ল এখন বৈঠালাংচুত হ'ল আৰু তিনিওখন মিটিঙৰ পৰা মই এটা কথা বুজি পাওঁ যে আমি 3 লাখ ভোটতো জিকিমে 4 লাখ ভোটৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত সবে চেষ্টা কৰি আছে আৰ্টিকল 244 এ হৰেন সিং বে অলৰেডি পাৰ্লিমেন্টত বিল সাবমিট কৰিছে অমৰ সিং ইছ্যুত সাপোৰ্ট কৰিব হ'ব Dongkamukam pen wiki be Karbinglong live. Patum yardi kang sam por phai troxi malom pang thek thia tum thepli aramalong rong asar apran armutekang den. Asopo kleng mongal tiso phirangkia thengno nang kithanduna tengke ASDC meeting jutko kapi bearong arong asar mohon bepensi hemwang rapetsi ke thekdun long. Puvoy phi sitame minute phopi tovar ke damatum tovara long ki thitang abang arpum thekpon long si asopo phan birta pilo alang likili dun pen ki thek long ke aphu chebak ache thogrod ludama tovar koro khelu pusi nang pachini dun non birta ki dun long por ahuran ke ki thitang arpum postmortem phan diphu pon bomlo lapen non amat ke karju pater tok jia phan pura 3 meme bang ke thomatuma phan khironi thana long an ponlo ASDC meeting pudolo inghe de inghe meeting dolo ma sarburang dunlo asarburang dun pen horar nam da putekang pame yat pamelo ASDC meeting long ha horar nam pukang pame yat pamelo lapen halada ka bang ke bang rabari bangke alang tum rong asar hijat be kang bura lapen si hala sinang karni bang dako dama Amin naman kaya lo begang bra amin naman. Begang bra bang ke pumayong amin pumayong dah. Mohon be. La pensi bang rape de. Ama ni tu bang ke horin jedat de suhut ni non. Nason gotona pusi ni hor ki ni puji pai nusi. Hala ke dam ta ni junje. Hit ame har tum pulo sajun ni kang.
latum bangke bekambora bangke non dar ramasar nepu phan ke wan elu nau thael hodak pen ing samjin pen alam ing samjin pen chingki che tham pen hadak pen wan lo la pen nitum hadak sa dang lo la so sa ka yun thep thelak khoborang le elu o hadak ke nang hem tawar ke nang pu ke thi elu bang that o putat theng rob rob da mada hadak ma weakness ke la helu Aprang ben gupine ka bohong ason. ola bange chini ne aprang pen che bhong che chok ba che sor sa la bangke chini ne thegonong lelang la pen chini ne la pen tuwe lam an bangsi ne chini cha tuwe hadak pen ke la si wan nilipu phan ke amat la sor leng hai pen arju pulo tang te la chini ne ma chini ne ita hadak pen ke la si wan ve weakness dom la si wan ve Khironi pen mohanteron carbing long lai Lakhan Korasi Borjan constituency Dilai Youth Club along Dilai polling station left wing right wing lapen Koilajan polling station APHLC booth committee pen Chipatir Piponsi MP ang hoilong kachipati tunji APHLC candidate IAS retired Jai Katharaphan election campaign amay lapen 6 schedule awareness ajay me kipaman pon APHLC asong pen RD ki dotum kachitong pon lake APHLC Central Law Secretary Samson Teron Treasurer Rajen Timung Bukajan LAC President Secretary Dipu LAC AGS David Kathar Borjan Constituency Committee President Secretary Borjan Youth Wing President Secretary Borjan Women Wing President Secretary lapen Pinangan APHLC Klembang Phiatum chitong pondo Dilai polling station left wing APHLC booth committee ame phu Amor Singh Ingleng pen ki pachini pon ki damtang MEC kilika huta polling station ki thom ke mesenang thexi long ponlo nona duhu sitame jai ka tharsi hai thu poputa pachini pon tum dam tang ta sonsi tum ke dak hai lap dasi akonon tame sonsi dak dilai tan ta akonon ta hai thu pu dak bang ke boljan hai pek konon ta sonsi dam tang ta sonsi misen akonon ta non ta konon non ta misen siang tek long non ta aprang ta ki mi thu ekdom mun ta ki ong usi ki tek long Bukajan LAC spokesperson Kleng Sarpu tiso pentame pachini pon nona duhu kilik lake ST pen non ST yang bongsi ron kachedan lo athe APHLC ke hailote inglong asosi ke hailo lapen BJP se ke haipulote keche atumsi ke hailo lasinon ke bangji ni phain ko retro bangke matha pemi pensi jai ka tharaphan vote jok nang poputa ningje pon elo lasi jasemet pet ni tum ka chuning riji po bangke nona phong karbia khai to bang ning si pet ke do pen ili tum karbia khai ko somsi ke jogjima phan bangke ni phain ko retro ni na pidarjan mate ke siarjan ng vote ki pen ke phaidon ji phansi chuning ri lo la pen pini ni tum radak dilai long pu left wing right wing la pen ko la yana PS long polling station thom ben pulo lasi jasemet per dak pini labang so mai long hetame ni tum thek dak lo dak bang ke pini armu ong dung ben che tong lo pharu plibak armu che tong lo bang pharu plibak do apon armu ga che tong bang ke ningarong memiala mathe ko pia pon mali putang le jasemet dak bang ke dam tang MEC election hotame dak bang ke hai ang thexi dulo IPSC ya yan lasi non ke bang jilang MP election dame ili tum sar jai ka tharsi la so polling ke thom men bang ke hai pon dek ko posi non pini tamini tum la bang so mai lang masi thek long lo ang thek kami do pon lo lasi jasemet pet ni tum ke kaning je o jelam heta velo lasi abang 14 kar bia khai tum nona phong bang ke manghu e pin pen hem pen ke bolo liputang de ke siarjan mate na pidarjan long vote pen ki pidun je phansi ni tum hin na chunu gidam ke sia som News report Carbing Long Live Puthot Narendra Modi aphan Prime Minister ki paman pon thujia phan pura Lok Sabha kilik ki padupon jialong Trok number Dipu ST Parliamentary Constituency pen kache toidun BJP MP candidate Amar Singh Tiswa phan Tarabasa pathuak lamalong nang sunsi vote kere kame padupondo Thereponi phai inkora isiarni Hauraghat LAC angkang Phuloni constituency ke parlopon Tarabasa pathuak lamalong nonang kileji ni phai inkora trok arni Lok Sabha kilik ke padupon jialong Bharatiya Janata Party mate thihek pen BJP aracharya song pen number trok Dipu ST Parliamentary Constituency pen kache toidun MP candidate Amar Singh Tisophan Pidong Arjanalong vote ki pilabja phansi radalong lamthe jaite kanglo
Bangso melong aluhia man peng gachitong dun Assam CM Himanta Biswa Sarma, Karbin Thomas Council CM Tuliram Ronghang, Minister Nandita Garlosa, MLA Dorsing Ronghang, MLA Bidya Singh Ingleng, EM MAC Board Chairman atum ke doan na pen BJP claim bangphu bangphiatum ke doan chetong si Mesen pen saemo pichun pon. আমি ইয়াত 3 to 4 লাখ ভোটত আমি সুন্দৰকৈ জিকিব গৈ আছোঁ স্যার জেআই কাঠাৰ বুলি ইতিমধ্যে জেআই কাঠাৰ কিন্তু এবাৰ বহুত ষ্ট্ৰং বুলি আমি গম পাইছোঁ জেআই কাঠাৰ হ'ল অল পাৰ্টি হিল লিডাৰ্ছ তেওঁ হৈছে লিডাৰ আমি হৈছোঁ সৰু মানুহ গতিকে লিডাৰৰ জেগাত থাকিব আমি সৰু মানুহৰ মাজত থাকিম বিজেপিৰ পৰা আৰু এজন এক্স এম প্ৰদীপ ৰংপিয়ে ৰিজাইন কৰিছে স্যাৰ কংগ্ৰেছৰ তেওঁক যোৱাবাৰৰ পৰাই টিকট পোৱা নাছিল যে তেওঁ আগৰ পৰাই মনটো বেয়া আছিল আকৌ আহিব যাব স্যার এবার এমপি আকৌ পুনৰবাৰ জিকিলে আৰ্টিকল 244 ইমপ্লিমেন্ট কৰিব নেকি আগৰবাৰ চিন্তা কৰিব না আগৰবাৰটো যোগান দিছিল স্যার 244A অলৰেডি হৰেন সিং বে বিল সাবমিট কৰি দিছে এটা অমৰ সিং টিসি আকৌ বিলটো চলাব আকৌ স্যার পিজিআর ভিজিআর বিষয় কিবা ক'ব নেকি পিজিআৰ ভিজিআৰত অলপমানটো সমস্যা আছে ইলেকশ্যনৰ পিছত মই ডিফুট আহিম সকলো ৰাইজৰ লগত কথা পাতি সমস্যাটো সমাধান কৰিম আৰু নতুন মানুহ কাৰ্বি আংলঙত আহিব নালাগে Havar ke hat pen harsing longphi Karbin Longla. Pinya Abirta ke la ponsi kang ton poniglo Kardon.